Na današnji dan, 1945. godine, komunisti su smaknuli princa Kirila od Bugarske, strica kralja Simona. Kiril je bio riđant u turbulentnim vremenima, slično kao knez Pavle u Kraljevini Jugoslaviji. Zanimljivo je da je Kiril bio katolik, kao i njegova majka, Marija Luiza od Bourbon-Parme, iz izrazito pobožne obitelji. Njegov otac, kralj Ferdinand, odlučio je da se najstariji sin Boris preobrati na pravoslavlje, ali su ostala djeca, uključujući Kirila, ostala katolici. U tom dramatičnom trenutku, uz princa Kirila, smaknuti su i premijer Bogdan Filov i general Nikola Mihov. Kralj Simijan, tada samo trogodišnjak, otišao je u egzil, a monarhija u Bugarskoj je ukinuta. Vratio se tek 1996. godine, postavši premijer. Ova priča o sudbini jedne dinastije i borbi za identitet ostaje snažan podsjetnik na turbulentnu povijest Balkana.